arabi anak night swimming kami. Dua kang tay nobyo ang nagapuwid kay Saudi. Pinikatut pagan anay agraman bracket panty. Simbakay isuna itirakit ngayon tugot ni. Hindi ta makalagi din matuk anak bababa. Aniya anak mayat tay ararami din na. Hindi ta lumungaw ang iskutag kong sa puksan. Pinunak kinkwana o darling naglaing ka. Sisit marino naglaing day to'y nobyo. Iyo na nati baba kalpasan ng pangato. Naglaing ngaglangoy eksperto to'y boyfriend ko. Tsako ni suksukat ni sisit marino. Sumunong arabi inulit min nag night swimming. Inmuna anak paklip kalpasan na nagtatamit laing. Pinasikadak mertisuna nagluga nakitiraki. Kasla helikopter tiinak inarabi. Sisit marino naglaing nito'y nobyo. Iyo na nati baba kalpasan nga pangako. Naglaing aglangoy eksperto to'y boyfriend ko. Tsako ni suksukat ni sisit marino. Bayat kong inak panagsakay itirakit ngayon tubok ni. Bumato bumaba at dagdalo yung dato'y pagig. Igita maglaw ko limok din agpalawa. Pinmoto gaya men itirakit nagsakaya. Sisit marino naglaing na ko'y nobyo. Iyo na nati baba kalpasan na ang pangato. Naglaing ngaglangoy eksperto to'y boyfriend ko. Tsako ni suksukat ni sisit marino. Sisit marino naglaing kay ko'y nobyo. Iyo na nati baba kalpasan nga pangato. Naglaing ngaglangoy eksperto to'y boyfriend ko. Tsako ni suksukat ni sisit marino. Tsako ni suksukat ni sisit marino.
liwayan bet di mo met sardanan at naripatlem kinaiwanan. Naranyag kapulan sikat mangipaniknek di karing-karing anapasnek lamis ti aglawlaw usot mang pasingke nagpukil na ayan napno ti sangke o bulan na nabili sikat mang pangayek ti pateng patek anapaske ti aigmit ranyak mo di ako pas agong mo mang silot pinate adi mo din oras makitungting tapnoin tao kuraten di pilag ni ayat nga tartari patuwen manubok nga ato di kapailan tumbaen natiker pinapudno na usara gamit. Naranyag abulan sikat mangipaniknek di karing-karing anapasnek lamis ti aglawlaw isot mang pasingked nagbukel na ayan napno ti samke o bulan na nabili sikat mang pangayek ipateng patek anapaske di aring ranyak mo di ako pas agong mo mang silaw pinate adi mo din oras makitungting tapnoin tao kuraten di pilag ni ayat nga tartari patuwen manubok nga ato di kabayan at tumbaen natiker pinapudno na usara gamit. Oras makitungting tapnoin tao kuraten di pilag ni ayat nga tartari patuwen manubok nga ato di kabayan at tumbaen natiker pinapudno na usara gamit. Natiker pinapudno na usara gamit. Ano sakta ang dod mo na alsengan tapayod mo ken oray bay tinikap kay tatinget mo inay ayat ka tinapot mo oray tinge tapatong mo dungdunguin ka oray suryat ka